puede cocinar. Buena. Bastante. Sada je Balvan staza, Tesla staza, lijevo, do 38, to je Haris Burek u polu. Nedeljko Simanić u stazi desno. Nije podiglo se ovako skroz bio, samo je obrano koje je palo, stvarno je zadnje. Jer ima samo prednje. Broj 8, to je Meso Hodžić, do trojka. Ide vama i na zadnji pogon, Goran Krešić. To je najsakilo tipu. Ona je srotilo. Evo je izađu. Sì, ma to je slomio da cijeli. Idemo dalje. Staza lijeva, Darko Madanović.
Staza lijeva, Jožef Jožef Andruš, staza desna, Sale Trnjić.